I evo nas u drugoj epizodi Subvive Surf. Nastavljamo tamo gdje smo stali. Mi smo na Markom kanalu. Idemo, jore nas policaje. O, vidite sad malo manje laga nego što je lagalo u prvoj epizodi. Ako niste, pogledajte prvu epizodu, mnogo je zanimljiva, zato što smo više puta umreli nego sad. Idemo, Jurica i Kane, opa. Nije htjelo da skoči. Možda mi je malo bolja podla miš, vidite kako se brzo mrda sad. Op, idemo, pa daj, vuko sam. Vidjeli? Zalagovalo je. Daj. Idemo na 508 coinca. Idemo dalje, nisam to trebao. Idemo dalje. Idemo. Dole. Levo. Desno mislim. Dole. Levo, desno. Pa desno, ti kažem desno. Idemo dalje. Idemo. Bežimo policajcu. O, udario sam. Sad policajac nemaš da me stigne. Ja, pao sam dole. Idemo gore. Ja, D slovo sam propustio. Jo, pa ne, tu sam ti slik. Dobro, idemo dalje. A doj, što neće da sada. Dobro, nema veze, idemo mi dalje. Da odmah malo izbegnemo policaja. Oj, to sam slučajno udario. Joj! Daj više. Izgleda da mi ne hiti u ovoj drugoj epizodi. Udario sam namjerno i pobjegao od policajca. Idemo ovamo, pa onda opet levo, pa gore, pa levo, pa gore. A što nisi htio da... 696 dinara imamo trenutno. Idemo gore. A ne, zadržao sam klik, nisam. Idemo, beži. Idemo. O, gore. Idemo. Levo. Gore. Idemo, pop, gledaj sad ću. Jump, gore. Jump, džinovski skok. Opa. Nemam ga više. A daj. 54, no. Idemo dalje. Idemo tam. Pored nisam htio da se penjem. Za malo da propadnem. Jao! Idemo dalje, pustimo policajca da se zeza sam, nećemo više. Udario se u voz, to je slučajno bilo. Zeleno na semaforu. Sad paricu dobijem 2. Ne vidim ništa. Dobro. Bun.
Wow, za malo da padnem. Idemo dalje. Žbun! Kontener! Dobro, idemo dalje, idemo! Daj, ne! A daj! Dosta smo stigli sad. I još 200 i nešto parica i dobijamo još 200 i nešto parica, pa imamo 1000 i onda tako 6000 kupujemo novog čovečuljka. I odeći, a daj! Imam jednog druga iz Njemačke, ono profesionalno preko telefona. Ja ne bih htio da se poredim sa na kompjuteru na telefon, inače bi izgubio sve partije ako bi se borili. Gubi duže. Ja glavom sam udario. Idemo dalje. Op! O, gore. Aj, gore bre. Dobro, nema veze, idemo dalje. Dalje. Skreni vamo. Jumpni. Skoči. O, super, iska. Vidite, sad je zabavnije dok vozim skuter. O, sve je eksplodiralo. Ako ste vidjeli, sve je bom. Dobro je. Jaha, udario sam u prozor. Mislim, to ne može da se uđe u voz. To ne bi bilo baš fora. To bi baš da kažem. I za malo. Sjećam se kad popravim ovo. Evo nas ponovo, popravio sam taj lag. Zaustavio sam se bio među vozovima. Idemo vamo. Mislim, po vremenu, kao što vidim gore u ćošku, po vremenu da je ovo zadnje trčanje. Da, ovo je zadnje trčanje. Zadnje trčanje je baš zanimljivo. Kad bumpnemo ovdje gore. A ne, sad smo stigli opasno. Ćemo za vozovima. A da, udara se. Ljudi, prevodi i kraj epizode. Nadam se da vam se svidjela ova epizoda. Lajkujte, srajbujte i vidimo se u sljedećem videu. Pozdravlja vas Marko.